4285 नख'रनि मावरिया रिलिफ कमिटिया खुद्रि सारदों। आमाक लागे क्षतिपूरण आमाक लागे पुनर्संस्थापन गावसिनि मोननांगौखौ मोनैनि थाखाय आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारनिसिम खुद्रि सारदों 4285 नख'रनि मावरिया रिलिफ कमिटिया। थांनाय 1996 आरो 1997 मायथाइयाव जालांनाय बर' आरो आदिबासिनि गेजेराव हारियारि दाङाबाजि जानायाव गाव गावनि न' सावजानायजों लोगोसे गोबां सम्पथिफोरा बे दाङाबाजियाव खहा जानांदोंमोन। गोबां बर' आरो आदिबासि सुबुंफोरा बे दाङाबाजियाव राहा गोथे जानानै रिलिफ थानो गोनां जादोंमोन। बै समाव राहा गोथे जानानै भुगिनांनाय गासै 4285 नख'रफोरनो सरकारनिफ्राय माखासे अनसुंथाइ होनो खोथा होनाय जादोंमोन। नाथाय बे अनसुंथाइखौ भुगिनांनाय सुबुंफोरा दासिमबो आबुङै मोनफुंनाय जायाखै। बेनि थाखायनो दिनै चिरां जिल्लायाव थानाय गुबुन गुबुन गामिनि भुगिनांनाय नख'रफोर लोगोसे क'क्राझार जिल्लायाव थानाय गुबुन गुबुन गामिनि भुगिनांनाय नख'रफोरा दिनै गावसिनि मोननांगौखौ मोनैनि जाउनाव क'क्राझार जिल्ला बिसमुरि आउटपस्टनि सिङाव गोग्लैनाय जालायखो बाजारनि साखाथियाव थानाय UN एकाडेमि फरायसालिनि गेवलां फोथाराव खुद्रि सारदों। बे हाबाफारियाव बाहागो लाना मावरिया रिलिफ फान्डनि गाहाय आफादगिरि लकेन ब्रह्मआ खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायखो फै जों मिथिना लानि। 1996 बेवहाय बर' आरो आदिबासि बबेबा खनायाव मुस्लिमजोंबो जाबाय, बहुद आलाय आथानि जाबोबाय। नाथाय बांगालफ्रा आरो आदिबासिफ्रा धरना होनानै मोनबाय 50,000 खरि पुनर्संस्थापनखौ। नाथाय जोंनि बर'फ्रा धरना होनो रोङैयाव माने जों नागारजानाय बादि जादों, नागारलांजादों। जोंखौ सिनायाखै आरो जोंनि स्रि स्रि दरखास्थ' होनायखौ जों गनायाखै। बिनिखायनो जों दा सिगांनि कंग्रेस सरकाराव दाबि खालामदोंमोन, बिदोंमोन। चिफ मिनिस्टारनि क्वार्टारावबो थांनानै बुंहैलायबावदों, बिहैलायबावदों, मेम'रेन्डाम होदों, होमब्लाबो जोंखौ खेल खालामाखै। बिनिखायनो सन'वालनि दिनावबो सन'वालनो बङाइगावआव प्रथम चिफ मिनिस्टार जानाय समाव बङाइगाव मिटिं खालामनायावबो मेम'रेन्डाम होदोंमोन। बिथाङा आं नोंनि स्टेटखौ ग्रहण खालामबाय फाइलखौ होननानै बुंदोंमोन। नाथाय बिथाङा 5 बोसोर एरायलांबाय, बिथाङाबो मावना होआखिसै। बिनिखायनो दा जोंनि बे बर्तमान दि गभर्नमेन्ट गोदान सालायदों हेमन्त बिश्व शर्मा सारा जाहाथे जोंनि गरिब गुन्द्राखौ मोजाङै जाहाथे नायो, गोख्रैनो जाहाथे जोंनि सेंसनखौ बे बारावनो नैबे साननै दंबावो मार्चआ बेखिनि दिनावनो एकदम बाजेटआ जाथारनांगौ। अननानै जाहाथे डिसि सारा थाबैनो फाथायहरो, हेमन्त बिश्व शर्मा जाहाथे बाजेटखौ खालामो। आं बेखौनो बुंनानै बिटिआर सरकारनि सायाव मा बुंनो सानो? बिटिआरनि सरकारनि सायावथ' जोंहा प्रमद बर'नि सारनि सिगाङाव बुंगासिनो दं आरो बिथाङाबो नाजागासिनो दं, बुंगासिनो दं। नाथाय दा हेमन्त बिश्व शर्मा आखायाव लादोंना लायाखै, बिनिखायनो लागोन लाया जों गोसो फोथायाखै। बिनिखायनो रायजोयैनो ओंखारनानै दिनै डिसिनो जों मेम'रेन्डाम होनो नागिरदों आरो होसिगोनबो नै दानो। आरो दिनैनि बिथोरावनो जाहाथे अननानै हजों मेसेजाव फाथायो जाहाथे हेमन्त बिश्व शर्मा आरो रेभिनिउ मिनिस्टार जाहाथे गोख्रैयैनो दिनै गाबोननि बिथोराव जाहाथे बाजेटखौ आखायाव लायो, बेखौनो बुंनानै आं फोजोबबाय। বিপিন কুজুৰ মই আজি 1996 চনৰ পৰা আজি জাতি সংঘৰ্ষত আমি বহুত হাৰাশাস্তি হৈ আজি 1996 চনৰ পৰাই আজি কিছুমানে মানে আমাৰ আদিবাসী আৰু কিছুমানে বঙালী মানুহ হেৰি মুছলিম মানুহ ইহঁতে 50,000 কেজি ইহঁতে সাহায্য পাইছে। কিন্তু আজি দুখৰ বিষয় আজি আমি আজি 4285 ঘৰ ফেমিলি আজিলৈকে আমি একো পোৱা নাই চৰকাৰৰ পৰা। আমি বহুত দিনৰ পৰা কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ লগত আমি যুঁজি আছোঁ, দাবী কৰি আছোঁ। কিন্তু আজিলৈকে কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আমাক কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়া নাই। যাতে এইবাৰ আমি আজি ধৰ্ণা কৰাটো আমাক পুনৰ্সংস্থাপন পাবৰ কাৰণে চৰকাৰৰ পাছত আমি দাবী কৰিছোঁ। আজি বিটিআৰ চৰকাৰত প্ৰমোদ বড়োকে ইয়াতে আমি আগতীয়াকৈ কৈ আছোঁ আৰু কৈছোঁ। আজি এতিয়া অসম চৰকাৰে হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে যাতে এইবাৰ আমাক এই 4285 ফেমিলিক পুনৰ্সংস্থাপন দিয়াৰ কাৰণে যাতে অনতিপলমে আমাক শীঘ্ৰে এই ব্যৱস্থা লোৱাৰ বাবে আমি চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ। মানে আমি দুই ডিষ্ট্ৰিক্টে একে কমিটি বনাই
এই 50,000 কৰি মুছলিম আদিবাসীবিলাক পাইছে আদিবাসীও কিছুমান পোৱা নাই এইজন পোৱা নাই এই কেইজনমান পোৱা নাই এতিয়া এই কাৰণে তৰুণ গগৈৰ লগত ইমান যে যুঁজি আছোঁ একদম কোৱাৰ্টাৰতে যাই পেলাই মেমৰেণ্ডাম দিছোঁ তথাপিও এওঁলোকে মানে আমাক কেয়াৰ কৰা নাই তৰুণ গগৈ মানে আগত এই কংগ্ৰেছ চৰকাৰে এই দাঙাবাজিটো কেতিয়া হৈছিল দাঙাবাজিটো এই যে 96 হৈছে আৰু 93 চনতো মুছলিম আৰু বড়ো এনেকৈ হৈছে গতিকে আমাৰ 96ৰহে হৈছে আমাৰ এই নোপোৱাবিলাক 96ত এতিয়া ইমান দাবী কৰি আহিছোঁ খুজি আছোঁ পোৱা নাই এই কাৰণে আমাৰ বৰ্তমান যে বিজেপি চৰকাৰ আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যাতে দয়া কৰি দুখ কিমান যে দৌৰি কৰি আছোঁ মানা নাই গতিকে আমাক যাতে দয়া কৰি দিয়ে এইটো কিমান হাজাৰ ফেমিলি আমাৰতো 4,285 জন চিৰাং আৰু কোকৰাঝাৰ একদম নাই এতিয়া আদিবাসী কেইজনমান আছে 35 জনমান আছে আৰু 74 জন না 75 জন ৰাজবংশী ক'ত ওচৰত অহা নাই কিয় এই খৰ্গেশ্বৰ আহক না খোৱা মানুহ আহক এইজন আমি আমাৰ গাঁওখিনি সূত্ৰধৰ আইপোৱালি হয় আমাৰ গাঁও দেউশ্ৰী আইপোৱালি 2 নং আইপোৱালি তে আমাৰ ইয়াত এই 96তে আমাৰ এনেকা এফেকশ্যন হয় তে ঘৰ বাৰী জ্বলাই দিয়ে তে বহুত আমি কংগ্ৰেছৰ দিনৰ পৰাই খাতি আহি আছোঁ কিন্তু আজিলৈকে আমি কোনো ফলাফল নাপাব লাগিছোঁ এই কাৰণে আজি আমি মানে বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত আমি ধৰ্ণা দিব লাগে তে চৰকাৰে যাতে আমাক দয়া কৰিয়া এই ক্ষতিপূৰণখিনি আমাক দিয়ে এইখিনি আমি বাট চাই আছোঁ লগতে আমাক যিমান মানে আমি ৰিলিফ বান্ধি আছোঁ এওঁলোকক পুনৰ সংস্থাপন দিব লাগে তে এইখিনি আমাৰ মনৰ দুখ তে ছাৰৰ ওচৰত আমি প্ৰকাশ কৰিলোঁ আৰু যাতে আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে আমাক দয়া কৰে এইখিনিয়ে আমাৰ ক'ব লাগে এইটো আমি এইটো তেখেততো আৰু বিজেপি চৰকাৰতে আছে এলায়েন্স তে তেওঁলোকে আমাক মিলি জুলি কামখিনি কৰি দিলে ভাল হয় বিটিআৰ চৰকাৰ লগতে বিজেপি চৰকাৰ তে আমি আৰু কিমান দিন দৌৰা-দৌৰি কৰি থাকিম ইমান দিন দৌৰা-দৌৰি কৰিছোঁ আজিলৈকে যদি ফল আমি নাপাওঁ কেয়াৰ নকৰে আমাক অফিচত আমাক বাকী মাখাক দিছে আমাক নিদিলে বঞ্চিত কৰি ৰাখিলে আমাৰ ৰাইজে বহুত হাৰাশাস্তি হয় বা হৈ আছে পাই আছে বহুত আলাই আথানি হৈ আছে তেনেকা ঘৰ বাৰী চুবা যায় বহুত মানে আলাই আথানি হৈছে ৰিলিফ বান্ধিব লগা হৈছে কিন্তু আমি আজিলৈকে ক্ষতিপূৰণবিলাক আমাক চৰকাৰে দিয়া নাই তাৰ কাৰণে আজি আমি ধৰ্ণা দিব লগা হ'ল এইখিনিয়ে মোৰ ক'ব बिटिआर हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां 68थि भारत रत्न लोकप्रिय गपिनाथ बरदलै ट्रफी जोलुर बादायलायनाय बे बादायलायनायखौ गिबि खेबनि थाखाय बिटिआरनि सिङाव थानाय चिरां जिल्लायाव सोलिफुबाय थानाय मार्च दाननि गेजेराव खुंफुंनाय जागोन गुवाहाटी स्पर्ट्स एसोसिएशन इन एसोसिएशन विथ सुबुंथि फाउन्डेशननि बानजायनायाव देग्लाय चिरां थाइखाजरानि राइन' क्लाब गेलेग्रा फोथाराव 2022 इं 25 मार्चनिफ्राय जागायनानै 30 मार्चसिम जोबथा बादायलायनाय जागोन गासै मोनब्रै गेदेर जोलुर क्लाबफोरनि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन बे गेदेर जोलुर क्लाबफोरनि मुंफोरानो जाबाय नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसी इउनाइटेड चिरां दुवार एफसी चिलं लाजं एफसी आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार बादायलायनायनि सम खाना होखानाय बादियै 25 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसी आरो इउनाइटेड चिरां दुवार एफसी 26 मार्च खालि शिलं लाजं एफसी आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार 27 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसी आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार 28 मार्च खालि इउनाइटेड चिरां दुवार एफसी आरो शिलं लाजं एफसी 29 मार्च खालि आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार आरो इउनाइटेड चिरां दुवार एफसी 30 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसी आरो शिलं लाजं एफसी नि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन जानो थांनाय बे बादायलायनायनि टिकेटखौ दानिफ्रायनो टिकेट काउन्टाराव होनाय जाबाय
नायनो गोसो गुदुं एबा जोलुर बादायलायनायखौ मोजां मोनग्रा सुबुंफोरा थाबैनो टिकेटनि थाखाय 9547461257 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन एबा बुकिं खालामहरनो हागोन।